Hello everyone. This is Haptab Language Academy. Azi Haptab Language Academy. Lomi abtinai writing ilna yemina lana series way taqatali rabai kfar hizali banno. Abtizahalafe kab letters nab words. Kab letters nab words هم نقول لها أمونغو syllables كم زلوا. لذي مجمع letters نمها syllables تفلت دامس عن معراي تحري words. قالت أكيد سرحو رابع كفل sentence بالكوني للومي بتاع sentence. We are going to talk about sentences, types of sentence and construction of sentence. Sentence of writing مثلنا أتي most important unity. مهنياتو أبزحات زمان letters ده تعرفوا ملقتين لن letters تأكيد words بشوترو words ون ملقتين تعرف ملاحظات يتحالفني words أكيدنا sentence كسر مش جمرينا ملو حسب متحالف. الذي a sentence can give a complete thought. That's why بترينيا sentence ملو حسب متحالف. الذي ملو حسب متحالف sentence. Sentence ترى تخكل ترى دينيا بسرعة تسرح قيلنا كتسحب قيلنا sentence plus sentence plus sentence makes a paragraph. Sentence أكيدنا paragraph يبر نتصورن ردون ويسب كردوز paragraph نسحب لناها paragraph تأكيدهم essay تسحب كله ولا مسحب نسحب. لذي تمسرت sentence. Sentence din group of words تزمن قاعد sentence يكوني. همش تعالى يتجوبوا structure كذا إذا أسرع أن تخكل كذا تقاميتهم ويسب كردوز يكون غيرهم ويديت حسب خالتهم في الذي قالت ويكوب قالت مهان راح يكون يكوب قالت بخمي مسرع بينه مسرع. That's why sentence structure as جاك درسهم. أنا قال مجمع مسرع أنا قال سعيد مسرع. أنت مسرع أنا قالت كم تدل تقول نخب انتاي كله انتاي خون الله كم يمثل الله. الذي sentence structure and types of sentence رينا ماتي. A sentence is a group of words that make a complete meaning. كم تقول حمش عاتلين. بجدنا من قد سرينين تقوم يعني. كم تكسر عاد اللون كسر عالون. إذا word order بحال. نحن تقال بوتا مغيا نيترجم له بخمس خلي. الذي word order or sentence structure is very important. So let's see these sentences. أربعة group of words are these sentences. Group of words. تنقلت حتى عندين. The boy, the chair broke. Now, the boy, the chair broke. كلمة راح يسكا broke the boy the chair. So I'll say the chair broke the boy. All right, the boy broke the chair. إذا حموش شغلات زين بس تفهم من قديم. سريعنا لنا. مستفهم من قديم سريعين قليل ترجمه قليل ترجمه يهبن. تبي تخك اللي تقمته. تبي جوب مسرعياته ترجمه يهبني. ويترجم تهاها جوي ترجم كذا. الذي إذا ربعته وجل كلام نبي. قدامي the boy the chair broke. ولا حن ترجمه لنا. كلايتي broke the boy the chair. هنا عيد تحلفه complete message والملاحظات يبلا. The chair broke the boy. جاء ترجمة الله. سالسيتي ربعيتون the boy broke the chair. الذي سالسيتن ربعيتون ترجمة الله. ترجمة مبيني نتأثر على مبيش لهون. الذي اتقال ده يكون ترجم ويملختي ويملو حسابات ذهب يتأثر على. تأثر على أزجاج ده سقطناتي. إذا كلته ببينه ترجم يبالو لكن بحال عين كلات تجينا العين. The chair broke the boy. سيدا نتود سيرو. فاول تسيدا جالس باني راهم نتيجة قاف في الوقت. وجاء نتود سيرو. The chair broke. بسنك تأثيره سيرو نمبر. ده قلبي the boy broke the chair قد نتودي نتسيدا سيرو. For some reason this one هنا زي قدس. الذي completely ببين ترجم. حال عن كافينا أو صار ترجم استفاء أول. إذا يتي nice structure أقدسنا. Structurally أسرع عليك تخكل تريفينا. قالت مكابو راح sentence ويملو حسابات أي بني نمبر. Okay. The arrangement of words in a sentence is called the word order. As we said, word order is word order كا. As يبزح في اللي يمسك. وأنا حنت قالون توني. أبنها ندربي. The girl yesterday helped the father. فهذا هنا. قام تفرد الدراسة. كيف داخلية. Yesterday the girl helped the father. يعني سكيا. Yesterday the girl helped the father. مالي. أول نبغى حق ذاته. The girl helped yesterday the father. Confusing.
yesterday police let's have it's very confusing this sentence then هاديهم رايون عينيتي ترجمتها عينيتي بتخكل قالت سريع زلوا ወይ ትክክል word order ዘለዋል ምናልባት ካብ ብዝነፀረ ከተረዳና ትኽእል ቅድሚ ሕጂ fully video ገይርናልኩም only እዛ ንምስዕባ ንሪኦ ሽዱሽተ ጉጅለ ቃላት ወይ group of words ንበልን sentence ክብልና ይኽእልና group of words ንበል ግዚኡ ሓንቲ ቃል ኣላ only ትብል ኣብ ገሊኡ መጀመርያ ኣላ ኣብ ገሊኡ ማእኸል ኣላ ገሊኡ መወዳእታ እታ only ትብል ቃል ቦታኣ ምስ ቀየረት እቲ ትርጉም ጠቕሊል እዩ ይላል let's have a look only the boy left the family the only boy left the family the boy only left the family the boy left only the family the boy left the only family the boy left the family only then كلهم ببينتهم والوان only the boy يتولد راح the only boy جن كلا ودك خاوهم ليله كلا يدي بلومهان the boy only left جن مخادم بر كلا مسج كم ليله the boy only left كيدو راح كيدو تاجرون تاي كلا ملك زي بلا مالتهم the boy left only the family تودي نتفهمين راح يدي فوق على يقربون okay نتخيل قرابتهم لا يقربون مال the boy left the only family نتخيل أيدي نبرة بيننا نبرة family نعاقد فوق the only family كلا يدي بلا the only child هنا how we have to deal with the only child the only family ها التعددي بتاع ختمة وبتاع كبابي سطر إحنا كل family كم زي اللي أتبر the only okay أمور ده the boy left the family only جاء مس رابعي تزلا على عينتين لذي شدشة ما قلت سعي الله حموشة ببين تربون هذا okay حموشة استفاعل تربون إنت حنت قالون بوتا تغيره تربون تغيره لذي word arrangement with a sentence structure is very important that's why sentence look at sentence structure still this is a base okay basic parts of a sentence ስለዚህ its structure ወይ ኣሰራርዓን ይጠቕላል ንፃረና ትብፅሕፎ ነገር ወይ ናይ ትንዛረበውን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ basic structure እንታይ እዩ ወይ ቶም basic parts of a sentence ሓደ sentence ቶም ቀንዲ ዝኾኑ ክፋል ናይ ሓደ sentence እንታይ እዩ okay subject and predicate subject and predicate subject እንታይ እዩ ብትግርኛ በዓል ቤት ናይ ትግርኛ ቋንቋ ዝያዳ ገላፂ እዩ ኣብዚ ኩነታት እዚ በዓል ቤት subject بعد بيت ملو إذا sentence بزعم تيساولا ويبزعم تيساولا إذا كان دي أرسل زخانة you subject ويبعد بيت بعد نعمل تعالى sentence the table is new بزعم تيساولا ده table شيء subject the table كل كان نقولتي تحسه ويتعمل أختي ويتعمله حسب لنا بزعبة table ده تعرف دي the table is a subject كاو قد سيلو زبهذا الله كله بزعبة table ده تبع لنا the table is new تابل تهم هنا ويسبب خير سبب تهم لجبران تهم سرعين وين تهم هنا بزعمه دزرارك predicate بقى okay the table subject is new أكلاتي subject the teacher predicate is busy the teacher is busy سالسيتي زعبا nurse تامنا the nurses is the subject what happens to the nurses مو انتهي يلا the nurses are in a meeting أبغى يبالغ زعت الناس زاري predicate we نحنا are happy we subject you are happy زعوانا حدثنا مثلا نقوله are happy predicate okay subject and predicate هذا أربعة sentence كريان لقنا نحن أبلع لي we are happy انتهي مهنا راح يبنيه أبدأ نقص أربعتها actions the law sentence the boy broke the chair the boy subject you broke the chair predicate hopped up slept only 4 hours 4 ساعات راح دقيق ስለዚህ subject name أبنيزلوي hopped up تبزعوه تبهيد لها slept only 4 hours 4 ساعات راح دقيق ስለዚህ predicate ስለዚህ predicate تبزع subject تبغى نقاري أبتن قدامه 4 وجلن أبزن أبكاي دلوا وجلن انتهت الليل أبلعني subject مستطاسين it's subject انتهي كم بخونه is new is happy are in a meeting state action يبلون تنقصين ذلوا أربعتها subject انتهي كم تفسمه action معي the boy tiger he broke the chair hopped up what did he do
slept only 4 hours. He, السو እንታይ እዩ? Prepares all the videos. He prepares all the videos. ሁለት ቪዲዮት አዳልዎ they እሳቶም እንታይ? They like coffee. They like ስለዚህ broke, slept, prepares, like action verbs. action ተኮይኑ ንኣክሽን ስዒቡ ዝመስል እቲ ኣክሽን ዝተፈፀሙ ስለዚ ኦብጀክት ለና ኣብቶም ካብ 5 እስካብ 8 ዘለው ሰንተንስ ኦብጀክት ለና ኣብቶም ላዕሎት ግን ኦብጀክት የብልና okay the table is new objective and new እንታይ ምዃኑ ብርሃና ስለዚ verb to be ዝግለጽ verb to be ናይ ምዃን ቃል ማለት እዩ ናይ ምዃን verb be is are was እንታይ ምዃኑ እንታይ ስቴት ከም ዘሎ እንታይ ኩነታት ከም ዘሎ በር እንታይ ከም ዝገበረ ይገልጽ ስለዚ anyway predicate ክልተ መንገዲ ኣሎ verb and complement ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ verb and object ክኸውን ይኽእል ስለዚ እዚ basic structure ናይ simple sentence basic structure of a sentence ብሓፈሹ ናይ sentence ዝቐለለ part subject and predicate ክህልዎ ኣለዎ ብውሕዱ ከዓ subject and verb ግን the main thing ብዘይ verb ዝኾነ ዓይነት sentence ስራሕ የብሉ verb ንሕዘ ይብሉ sentence ኣይኮን sentence ክኾን ይኽእል ስለዚ subject and verb are the main parts of a sentence. Okay. Subject, verb, object. Button hamushtek up 5, 10, no, 5, 6, 7, 8. There are a sentence. Subject, verb, object. Another sentence, the structure. Button kadaka, subject, verb, complement. The one basic structure in a sentence in English. I'll put on one right. ካብ ቋንቋና ቋንቋ እቲ word arrangement ወይ ከዓ word order ወይ sentence structure ይፈላለዩ ሓደ ይኮነን በተንፈተን ቋንቋ ትግርኛን ብእንግሊሽ ንርአ ምክንያቱ 80 ሚታዊት ናይ ዓለም ቋንቋ ኣብዘን ክልተ structure ተመርኩ ኮይኑ 20 ሚታዊት ካብዚአን ወፃኢ ስለዚ in English the order is subject verb object the boy broke the chair ኣብ ትግርኛ ግን subject object verb action ብድሕሪት ይመስል እቲ ወዲ ነቲ መንበር ሴርዎ ዝብላ ብድሕሪት ይመስል እዚአን እንተ basic structure ስለዚ ኣብ እንግሊሽ ንምድሃብ let's come to the sentence types እዚ እቲ basic sentence basic structure ብውሕዱ ክህልዎ ዘለዎ ሓደ sentence ዝተፈላለዩ መግለፂታት እንዳወሰድካ ግን sentence ካብ 3 4 5 ቃላት ክሳብ 20 ቃላት ዝኸይድ 2 3 መስመር ዝኸይድ ነዋሕ sentence ምስራሕ ይከኣል እዩ መሰረት ግን subject plus verb እዩ Thank you very much. Have a nice time. Bye-bye.